Dienda wakane den chala la kwar gan nuar nte ka gambel. Alari udu nan ya nen ke yen ka la ka yeni de ŋäth kuoth yen agor bible ka social media. Tinyu de no ku yena convince ke jawona ne ŋäth yen kuoth ke yeni de lot kuoth. Ka chal ji ka lar jawona ne ngai ngwan ne lut kuoth. Okay, kuoth ndien ngai yen mo. Kuoth chi yen men kana gad te chai ke tono ke transport yorgen yotu ngwan pin. Ka chi yen nen ki nen yene chi yen lar no mo jiäk. Ngai kuoth ndien te ka gad liu ka raw jire aka gambel te ka gad te ja pikien ga ka kam ni chi ga jawi. Ku ka laring yer ka lat ke ka mandara yure yer ba kairar ko dwal ko kana ba ka dwany ma yer. Ka chi aka nen to a humanity ngada kuoth ndien kuoth tel humanity mo kana kuoth ke kuoth dwal ko ne ba tok lado baram melerek be jogo melede mo chagwa a kuoth ndien goro bia loina o kon chwano robot bang ka michi jen tok balat goro ne bala na anyog yen jilwa ko tela pastor tela diene la dine o bia lare I chwang na kel ko kwar kon ni ciaŋ jela roi duno I chongo kel ko kwar kon ken yen kwar mi jogo gweje society dan gweje gad kon kana men kon liu ga garaw naga kada dob kod ga yotu ngwan pene ga piu cha pikien ngoko kam no godre gan tara mi chi malar ga ye la dino I chongo kel ko kwar jela yena lado yo mi cha olar yena politician bi alok akodo ndien melano ne I chongo kel ko kwar go mo ka che lar ne I kwar chongo kel ke yen chi yen belar na wona ne chi yen kwar bi jogo ne me chu we jo yer dun elo ndien ko yen chi yen politician ni to chi yen involved in how is it make sense to you that you are not the politician if you are telling people to stand together with the leader ngade mendien ngubi nyodo chi politician mu na jogo chongo kel ko kwar ya de te kana gore de laria kon roi na social media o te gane de ling guard ke ling waneka to wo gre ngini ken